Evo nas. Danas idemo na Mini Maestros. Došli smo kući iz škole, pošto je bilo 9 sati, a to nam počinje u 10. Onda smo očistili i usisali auto, tata će biti srećan. Zato što imam onaj usisivač u garaži. I onda imam samo jedno crevo i lako mi je da usisam. Tako da, mislim kad Draganče bude video, da će se obradovati. Pošto nema više mrva. Sada ćemo ići, pošto obično idemo ovako idemo autoputem, tu nam treba 13 minuta. Sada ćemo ići, kad izaćemo sad iz naše ulice, ići ćemo levo. Evo, krenut ću kameru. Ići ćemo znači levo u brda i onda tamo negde desno, kroz šumu i onda ćemo otići u neko naselje koje se zove, šta je bebana? Koji se zove Bervik, mi ga zovemo Bervik i tu negde i to gdje mi idemo. Tako da malo ćemo duže voziti. To jest manje nego da smo išli. Neko je prošao vuda i ostavio je tragove blata, ne znam šta je, kao neki veliki kamion ili bager. Tako da ćemo se malo duže voziti, mislim duže u odnosu na onih 13 minuta kad idem autoputem. Ali dobro. Ovdje živi Stefanova jedna učiteljica, jedna drugarica isto, nju smo prošli. Ovdje živi još jedan Stefanov drugar koji ide s njim u školu. I ovdje levo isto živi još jedan drugar. I u našoj ulici isto ima dosta dece koji idu u školu sa njim. Ali ovi što sam rekla, oni idu s njim u razred. Njih troje idu u razred i u našoj ulici ima još jedan dečak koji ide u razred. Tako da je ovo bukvalno, ovaj deo ovdje gdje mi živimo i tamo one nove kuće što sam vam snimala, bukvalno kad krenemo u školu svi se znamo, jer svaka kuća ima dete koji ide u školu. Naprimjer, kad smo išli, ovo sam vam snimala prošle nedelje, ali kad smo se vraćali, ali samo ovaj deo puta. I uvijek sam govorila ne mogu sad levo da okrenem da vidite kako izgleda, a neću da stajem. Prošle nedelje kad smo išli na gimnastiku, prišla mi jedna devojčica tu dok smo čekali. Devojčica ima 9 godina i ona tako sa mnom priča. I kao gdje ja živim i ja kažem i ona isto živi tamo. I kao komšije smo. I ja kažem, rekao, ja živim tu kod prodavnice i kod restorana i ona živi tu blizu. I upoznam i njenu baku, isto pošto ih je baka dovela. Oni su čekali njenu sestru. I juče smo isto bili na gimnastici i opet ona. I ona priča, ona kaže meni, koja je tvoja ulica? Ja joj kažem, rekao, aj pokazat ću ti na mapi da vidiš. I ja joj pokažem i rekao, koja je tvoja ulica? Kad oni žive bukvalno 2 minuta peške od nas. To jest, mi smo, pošto tu se sad gradi jedna kuća, ali kad se nije gradila, to je bila neka, mi smo tu pravili kao prečicu do restorana i prodavnice. Ja kažem, ja sam tu da non stop prolazila i onda došla njena mama i tako smo se upoznali, eto, komšije smo. I njena mama trči našom ulicom, pošto naša ulica je zatvorena, morate da se vratite nazad i njena mama, ne njena mama, nego dosta ljudi trči našom ulicom i vozi biciklo i šeta se baš dosta. Što je ono kao malo opuštene, jao, da vam snimim ovaj pogled levo, ali ne mogu. Šta ćemo, čemu ćemo pričati danas? 4 minuta već vozim. Jutros mi je Dragan poslao neki video, neki balon u gradu, snimao je kad je vozio, ali pošto jedan radnik koji radi sa njim, ide sa njim isto, tako da kaže glupo mu je da snima, on mi nešto komentarisao, neće zbog njega, ali jutros mi je snimio malo. Tako da ću ubaciti, ne znam da li ovaj video ili neki sljedeći, ubacit ću tih njegovih minut 2 što je snimio. Sad izašli smo iz Nare Mare Norta i ulazimo u
Mi to zovemo Harkaway. Mi smo sve preveli na naš jezik. Ali Stefo kaže da se to kaže Harkaway. Nemam pojma. Pošto taj njegov drug živi sad ovdje na kružnom toku levo jedna kuća. Jedna ulica i tu je kuća. Evo, prodaje se. I šta ćemo još pričati? Šta sam htjela danas da vam pričam? Dosta vas me pitalo gdje ja radim, da li radim negdje, pa je neko napisao kod muža. Pa ja ne radim nigdje u smislu, ovo su drva, ovo je piljevina. Ja ne radim ono u smislu da ja sad ustanem, idem ujutru na posao, radim, nego radim to za Dragana. Znači, od kuće radim njegove papire, radim administraciju, mailove, pravim račune, radim GST, znači PDV svaka 3 mjeseca. Evo sad baš do 28. Moram da uradim, to da predam. Pripremam to za taksu. Taksa nam je porez. Tako kažem ovdje kao taksa. Pripremam za taksu i to je prilike to što ja radim. A nije ono da sad idem u neku firmu i da sad zaradim, ne ono da primam svaki mjesec platu. Redovno plaćam porez, svake godine se to obračunava i redovno plaćam. Eto, vodim se kao zaposlena, tako da jedino što ne primam mjesečnu platu, nego ja se zezam sa Draganom, preko ja ću da kažem kako ja prebacim pare s računa koliko mi treba i kad mi treba. A nije ono sad da imam kao... imam ovo svoje što zarađujem od YouTube. Eto, to imam. Tako da u suštini, verovatno bi bilo dosta lakše Draganu da ja sad imam neki posao tipa da idem u neku firmu i da sad imam i ja platu. Verovatno bi bilo njemu lakše da nije sve na njegovim leđima, jer ipak to što ja radim administraciju, to sve poslove je on uradio i zakazao i to sve ugovorio, da kažem. I verovatno bi mu bilo lakše da ima jedna plata, da ne zavisi sve od njega. Ali tako smo se sad dogovorili, mislim, mogla sam ja da idem da radim, sad ću vam ispričati baš o tim mamama. Mogla sam ja da idem da radim, ali onda bih dala decu da idu u taj vrtić, čalke, međutim nisam htjela iskreno, tako da kad Filip krene, verovatno ću naći ja sebi nešto, 2-3 dana, u slučaju ako Dragan ovo svoje ne proširi još, pa će onda baš morati bit ću mu onda baš potrebna. Šta ti je palo, ljubavi? Šta ti je palo, srećo? Ali u principu, ovdje je baš teško, mislim ne samo ovdje, nego svugdje je teško ukoliko nemate nekog da vam pomogne, a idete na posao. U smislu sada, morate da vi, ako radite na primjer u gradu, vama počinje u 9 sati, vaša deca moraju da budu u školi u 9, sad ako nemate babe, dede koji će da vam pomognu, da vam odvezu decu, ne možete da idete na posao. Ako radite negde tu u blizini gde živite, onda možete ranije decu da odvedete u školu, pošto ima to kao taj boravak, eto tako da nazovem, pre škole i posle škole, može dete da ostane, pa ga vi onda pokupite. Tako može, ali u principu, ako nemate nekoga, ja baš ima jedni koje ja poznajem, i baba i deda non stop dolaze po decu i eto, okej im je to. Ali zato ovdje žene, kad kažu, sad smo došli u naselje koje se zove Bervik, zato ovdje žene rade 2-3 dana, pošto baš kad sam prošla nedelje pričala s jednom mamom i ona kaže, ja kad sam došla u Australiju, šta je, ljubavi? Mama ti ne može ništa dohvatiti što ti je ispalo, jel znaš? I ja kad sam došla u Australiju, kaže, ja sam se čudila kako ovdje žene ne rade 5 sati dnevno. I onda mi je muž rekao, pa jednostavno jer ne mogu. I
I onda je ona zapravo shvatila kako i šta, kako to funkcioniše ovdje. Molim ljubavi, šta si video? E tako i sa nama slučaj, pošto mi nemamo nikoga ko bi nam pomogao i vozio djecu u školu. Ja brinem o svojoj djeci dok ne krenu u školu, to je sad čekam Filipa. Sad je ovo kao centar Bervika, ovdje levo. Ja brinem o svojoj djeci dok ne krenu u školu, to je Filipa, sad se već ponavljam, i onda ćemo vidjeti šta će kasnije biti. To je to. A i onda ću isto definitivno naći, ako budem tražila, vidjet ćemo kako će se situacija odvijati. Isto morati nešto da nađem part time, u smislu da moram da kupim decu iz škole i da ih vraćam iz škole. Razumete? Tako da morat ću tu negdje između 9 i pola 4 da nađem nešto. Eto, to vam je to. Sam vam ispričala. Ali šta se dešava još ovdje? Pitali ste me kao za dečije dodatke, da li deca primaju dečije dodatke ili tako to. Deca ne primaju dečije dodatke, ali primate nešto što se zove Family Tax Benefit. To znači koliki imate, koliko zarađuje ta porodica mesečno, ukoliko trebalo je da skrenem ovdje levo malo da vam se prošetam i da vidite. Ukoliko, na primjer, ta porodica ne zarađuje dovoljno, onda prima pomoć od države. Ukoliko zarađuje dovoljno, ne prima pomoć od države. Molim, što si video? Sad se ovdje opet nešto radi. Ja sam ovdje levo išla na jogu kad sam bila trudna sa Stefanom. Mama. Tako da, u principu, ako ne zarađujete dovoljno, pošto ovdje od jedne prosječne plate ne možete da živite, to je definitivno, trebaju vam 2 prosječne plate da biste živjeli. Da biste živjeli onako fino. Ako imate, na primjer, jednu prosječnu platu i sad drugi roditelj ne radi ili radi part time, i ako imate više dece, onda će vam država dati pomoć. Možete da primate pomoć svake druge, izvinjavam se, ili možete da primate pomoć na kraju godine. Znači kad završite taj svoj porez i to, koliko ste sve zaradili, kad se to sve obračuna, onda oni dobiju taj papir, vide, aha, ove godine niste zaradili mnogo, treba da dobijete toliko i toliko. I onda dobijete, ne znam, 15, 20.000, tako, na kraju godine. Eto, to je otprilike tako. I eto, zato baš kažem, tako me pitaju uvek kao, kako žene tu ne rade? Mislim, rade žene, rade part time, rade od kuće. Žene koje, kažem, imaju nekoga da im pomogne oko dece zbog škole, isto rade. Ili jednostavno šalju decu u vrtić, hoće da rade i pošalju decu u vrtić i to je to. Kuda sad, Filip? Idemo i dalje pravo. Ovo je i dalje Bervik. Aha, znam gde smo. Ovdje levo je kad smo išli kod doktora. Da, vidi stvarno gde sam izašla. Ovdje levo, Stefan moj kad imao 3 godine nije znao da kaže ono kao č, dž, pa smo išli ovdje kod logopeda s leve strane. Da. Sad ovdje sa desne strane vam je autoput i da smo išli sa autoputem tu da bismo izašli. Baš mi je žao što sad nisam skrenula levo, napravila krug tamo da vam pokažem taj kao centar Bervika da vidite. Ali ovo sada ovdje je autoput i mi bismo, da smo išli autoputem, ovuda bismo izašli i sad smo tu bukvalno za 2-3 minuta. Pa nije ni strašno, par minuta samo duže. A lepo za oko. Lepše nego autoputem da se vozite. Šta sam još rekla? Šta sam sad ispričala? Ja tako pričam, jedan ne znam šta sam kazala. Eto, objasnila sam vam za porodice ovdje.
i kako to funkcioniše. Neko me pitao da govorim troškove. Već sam jednom pričala o tom videu i baš sam se bila za taj video pripremila i pronašla i račune i pitala i ove koji imaju manje kuće od naše koliko plaćaju struju, tako da eto, pogledajte taj video. Ali eto, kažem vam, prosječna plata ovdje ne može, ako imate da plaćate kredit, prosječna plata je oko, ja mislim sad, ne znam, nije 5000, tako nešto. Ako imate da plaćate kredit 2000, na primjer, i sad za troškove vam sigurno treba 1500, minimalno. Ne možete od jedne plate nikako da živite. A onda ako imate još jednu prosječnu platu, onda ste ok. Skrećemo sad ovdje desno. Eto. To vam je to. Sad ovdje skrećemo desno. Ovih dana je oblačno. Ja kad se vozim avionom, moram ovo da ispričam. Ja kad se vozim avionom i sad oblačno je. Ali znate kad se popnete avionom iznad oblaka i onda tamo je nebo plavo i sunce sija iznad oblaka. I na primjer kad god sam tužna ili nešto nisam raspoložena, ja kažem pogledaj sad, oblačno je, ili na primjer sad kad gledam oblake, ja kažem Ivana oblačno je, ali samo zamisli, iza ovih oblaka je zapravo plavo nebo i sunce sija. I mene to nekako, sad vjerovatno ćete se vi smijati, ali mene to tako nekako raspoloži kad pomislim na to da sunce i dalje tu, čak i ako su oblaci. Ne znam. Sad se kad smijete. Ljubavi, tu smo, si reći, tu smo za par minuta. U povratku ćemo ići u jednu prodavnicu koja se zove, sad sam se okrenula Filipu da dam nešto i sad moram da čekam. U povratku ćemo ići autoputem u jednu prodavnicu koja se zove Spotlight, zato što moramo da kupimo deci, a mogla sam sad proći, ali čekam, ajde do zato što moram da kupim deci kao neke mašnice, pa onaj silak, pa ne znam nija šta još. Učiteljica je napisala, pošto ovdje je početkom maja kao dan majki i pravit će nešto, i učiteljice su poslale poruku da im to još fali, pa kao eto da deca donesu u školu. Tako da ćemo ići u tu prodavnicu da kupimo. Tamo ima svašta, imate posteljine, imate materijal, košije, zavese, pa svašta za rođendane, ma ne znam nija šta ima. Ne idem tamo često, ali sada ću morati. 19 minuta skoro. Evo mi ovdje skrećemo desno. Ovo vam je taj Berwick Cheese Factory, kao bukvalan naziv, fabrika sira. Skrećemo levo, to je desno, ja se izvinjavam, brkam strane. I gdje ćemo se parkirati, Boš? Obično se parkiramo ovdje. Molim sreću, molim. Staj ljubavi, staj. Evo nas, stigli smo, pola sata traje čas. I sad idemo, parkirali smo se ovdje iza zato što je bila gužva. Pa smo napravili jedan mali krug, sad ćemo vam pokazati. Imam da vidite, evo ove kućice ovdje. Ček, malo ću ovako okrenuti i uzet ću rukom. Evo vidite te kućice tu. Tamo ima onaj kao za igranje. Igralište za decu i idemo polako sada. Jel moja beba ok? Idemo polako sada. Čekaj, ide auto. Moram da sačekam. Ide bum bum, si rećo, mama mora čeka. Ide bum bum. Obično ostanemo u ovom parkiću ovdje. Ali sad ne možemo, jer moramo da idemo da kupimo to Stefi ili Ani za školu. Evo ovdje sam se negdje parkirala iza. I sad malo kružimo. I moramo da idemo ili Ani i Stefi to da kupimo i ne možemo sada da
Da ostanemo da se igra beba, jel tako bebo? Ali ostanemo malo. I sad idemo ovdje. I mi smo ušli ovuda. Mi smo ovdje ušli. Ali danas je nešto gužva. Mi smo ovdje ušli. Tako da sad idemo polako kući. Eto ljudi dragi, ispričala sam vam lepo. Kako ovdje ide još jedno auto, ovo auto skreće. Ok. Šta bebo? Neće beba pije vode? Neće beba pije vode? Šta hoćeš? Da ti zatvorim vodu? Ili piješ vode polako? Ispričali smo vam kako to ovdje funkcioniše. Eto, sreća u svemu tome jeste što vi ovdje možete da radite part time, da, mislim, ne mogu svi verovatno. Imate nekoga ko mora da se vrati na posao, ko jednostavno mora, ne može drugačije, molim, ali većina ima tu mogućnost da radi part time, da ne radi svih 5 dana, nego 2-3 dana. I to je super, to je stvarno super ovdje jer onda stignete da provedete vreme s decom. Ali opet ja znam i mame koji isto hoće da rade i onda ostave decu isto i plaćaju. Kao što sam ja mogla da radim. Izađem iz kuće, a da plaćam deci taj vrtić, to sam mogla, međutim nisam. Sad ovdje s desne strane ima puno auta. Međutim nisam htjela sam da budem sa svojom decom i tako. Sad ćemo ići ljudi na autoput. Šta ću vam još ispričati za vreme, klimu? Šta ste me pitali? Pa vidite, ovih dana, znači kod nas je počela jesen 1. marta, 1. juna počinje zima. Sad ovako, sad je trenutno oko 20 stepeni, nije hladnjikavo, čak će za vikend da bude i 26, možda ovako u nekom džemperu idete, tako malo. Ali ovdje, na primjer, može da bude 15 stepeni u Melbourneu, pričam o Melbourneu, pošto gori tamo Sydney i Gold Coast, tamo bude toplo. Ovdje, na primjer, može da bude 15 stepeni, ali ako sija sunce, vi možete da budete u šorcu i kratkim rukavima, bukvalno. Ali imamo, znači, bude hladno. Prošle nedelje ja sam morala, kad sam išla u šetnju s ovom mamom, morala sam da obučem jaknu. Jer jednostavno bilo je hladno, bukvalno onako kao malo zimsku jaknu, nije baš zimska, ali kao i da jeste. Jer bude stvarno hladno. Sad je okej, sad je onako oko 20 stepeni je danas, nema sunca, kažu poslijepodne da će biti, za vikend sam vidjela bit će 26 i tako. U Melbourneu imaju te nagle promjene. Šta se dešava leti, na primjer leti, bude 35 stepeni, odete u shopping, izađete posle sat vremena, ono 19, da se smrznete. Nama se to desilo par puta. Ali nije kao kod nas. Ja znam ono kod nas, ako treba da padne temperatura tako drastično sa 35 na 20, bude neki vetar, neka oluja. Ovdje ne, ovdje samo naiđe taj hladan vazduh i to je to. Molim, daj mami to. Ovdje retko kad grmi, baš retko možete čuti, par puta sam možda čula za ovih 8 godina. Jesen mi je nekako bolja od proleća, zato što suvlja je, ne pada tako kiša. Bukvalno kada je proleće, ono tamo proleće počinje 1. septembra, a leto nam počinje 1. decembra, onda bukvalno kiša pada. Verujte mi da ja grejem pa skoro čitavo proleće. Ne grejem ceo dan,
nego tipa ono ujutru ustanem, upalim, da mi se malo onako do 23-24 stepena ugreje, ako bude oko 21 stepen i ugreje i tako, ili nekad uveč, ali svako jutro definitivno grejem u proleće, pa bukvalno do sigurno novembar, početak decembra 100%. Zime su isto zime, tako bude, može da se spusti minus, ispod nule, minus 1, 2, ali dani ono ujutro bude hladno, tako oko nule, onda preko dana bude tako 15-16 stepeni, ako je sunčano, znači prelepo je. Ako je oblačno i onako tmurno, bude hladnjikavo, ali ako je sunčano, baš bude lepo. Ja sam tek do nedavno počela da nosim zimsku jaknu, zato dok sam čekala, to jest od prošle godine, jer obično iz auta u auto, negde u shopping centar i niste mnogo napolju, samo kad sam ono kod kuće, kad sam sa decom, imala sam jednu jaknu kod kuće, a sada, na primjer, dođem iz škole, čekam decu i ono bude hladno, tako da treba zimska jakna. Treba. A pre ono bukvalno samo neki malo deblji duks ili prsluk i eto. Šta sam još htjela da kažem? Sad ćemo ovdje skrenuti levo. Šta sam još htjela da kažem za to? Dosta ima sunčanih dana, iako ovdje sad ovih par dana tmurno jeste baš, ali ima više ima sunčanih dana nego tmurnih dana. Zato su ovdje ljudi u Australiji raspoloženi. Kad je sunce, smo ovdje trebali 404. Sad ovdje levo idemo u Spotlight. Da kupimo. Ja ne znam da li da vam malo snimim taj Spotlight, stvarno. Ovi videi će mnogo da traju, ne znam da li... I ona juče isto, što sam snimala, isto 30 i nešto minuta. I ovaj sad, ne znam da li je to previše stvarno. Da li je to previše? Ispred nas je shopping centar, Fontan Gate, koji sam vam snimala. I tako. Idemo sad ovdje levo. Ljudi, da! Jel ovdje levo? Nisam... Spotlight ovdje s leve strane, jeste. Evo ovdje imate Spotlight, ima Good Guys, to sam isto pokazala u prošlom videu. Šta si vidio? Neće beba više jede. On kad neće da jede, on da mami. On da mami svojoj. Evo ga, tu idemo gdje piše Spotlight. Vidite koliko je to ogromno. Da nađemo parking, bebo. Ne znam da sam spomenula u videu, sutra mi je 9 godina braka. Ili što bi moj muž verovatno rekao, mraka. Da. Da, sutra. Još od mene sinoć pita, ja umalo da zaboravim, čoveče. Još od mene sinoć pita kao, koji je danas datum? Jer ako nemam pojma, da li 4. ili 5. Ja jutros nešto razmišljam, ja kao Ivana, pa sutra je 6. april, dan kad si se pre 9 godina venčala. Da, tako da mi je sutra 9 godina braka. Eto ljudi, stigli smo ovdje, malo ćemo vam možda snimiti unutra, ali ovaj video će puno da traje, znači već 28 minuta, ma dobro, ajde 35, još 7 minuta. Idemo bebo, jesi spreman? Ali nismo pokazali kako si se ti šišao, mili. Gde si? Gde je moj Filip? Nema Filipa, sakrio se, šta ti je ostalo? Gde je moj Filip, evo ga, ko si šišao? Lepa bebo, mamina. Šta ti je ostalo? Od jabuke na ruci nešto. Kako je sladak. Kako je slatka ova moja beba. Idemo sad. Ušli smo unutra, ali nećemo snimati, pošto moj fićko nije bilo kolica. Gužva je ogromna. Tamo dole ne vidite, čekaju na kasi. Tako da idem samo da nađem to što mi treba i idemo kući, ali evo ima svašta. Fićko,
Moja beba ide. Jak potrzebujecie to 10. Idemo ovdje gdje je za proslave kao. Evo vam snimim ovdje. Gdje uzimate šta ćete da šijete. Pošto Filipa nosim, hoće da se nosi. Idemo sada nađemo ribbons. Tamo su skroz dole. Evo vidite, svašta imate. To je ogromno. Ogromno. Ovdje ćemo doći da kupimo zavesu za Ilijaninu sobu. Jedan dan mama sama. Evo nas, evo pokazat ću vam šta smo kupili. Evo ovo da se prave mašne. Pa ovo kao da se prave za ogrlice. Pa smo kupili ovo isto nešto. I to po 2. I uglavnom kupili smo po ta 2 i svega po 2 $43. Znači ja bukvalno ova 2, ova 2, ova 2 i ovo 2 kao da se stavi kao taj za ogrlice ili šta će već da prave. I silak nismo našli. Fishing line, silak nema. To ćemo pitati tatu da nam nađe. Sada ćemo vam snimati ovaj ovdje deo i odjavljujemo video. Sjetila sam se da bilo je pitanje vezano za klime, ali pada 2 sata odavde, ima planine i pada. U Melbourneu ne pada. Ali kažem, desi se znači da u jednom danu bukvalno se promeni 4-godišnja doba. Bukvalno. 4-godišnja doba i može se desiti danas bude 30, sutra 20, postoje ti prelazi. I kuda sad? Kuda sad? Gdje ću sad? Idem desno. Idem desno, ljudi. Desno vam je Bunnings. Ovdje neki kanal. Desno, evo ispred vam je Bunnings. Draganova omiljena prodavnica. To vam on mora jednom snimiti. I mi sad idemo desno. Pravo je shopping centar. I te prodavnice tu. I mi sad polako idemo desno, idemo našoj kući. Ovaj ovdje deo vam se zove Narevaren. I to sam vam već objasnila, to je sve tako povezano. I tako, otprilike to je to. Ja kad god završavam video koji imam u autu, koji pričam ovako u autu, ja nemam pojma šta sam rekla, a šta nisam rekla. Zato što tako pričam nepovezano i onda ne znam više šta sam rekla, ali eto. Odjavljujem ovaj video. Šaljemo vam veliki pozdrav do nekog sljedećeg videa i eto, vidimo se uskoro, snimat ćemo sad sam vam pokazala sve puteve kuda ja vozim. Mislim to, kuda idem. I tako, meni je svaki dan isti dan, otprilike. Do sljedećeg videa veliki pozdrav i eto, vidimo se uskoro. Ćao!